ukuthi impi yenkululeko ayilwanga ibandla eli-1 kuphela. Salahlekelwa ngabobaba bethu, ngabokhulu bethu, ngabomalume bethu kumpi yenkululeko. Ukuba lapha kithi kuqakathekile ukuzochiya imessage yokuthi thina njengabantwana bemathebeleland we are saying we are independent but not yet independent. It's not yet uhuru for all of us. As I was coming here along the way, ngibonile ukuthi imgwaqo yalapha igrediwe uhamba kahle, thina sihambe emgodini emkhulu kakhulu. I-independence ayisifinyelele lathi, okuhle akusifinyelele lathi njengabantwana bemathebeleland. Umongameli ukume ngendaba yemali ukuthi hayi imali yelizwe akayisetshenziswe la ngendlala ukuthi hayi kule ndlala enkulu elizweni kodwa wathi abantu bonke bazasutha. Lina lithini indaba yemali le ndaba yendlala ibona njani? Imali into ekhona ukuthi imali yakhona ukukhitshwa amaziro kuphela. Ilizwe lifuna ukulungiswa. Asifuna ukukhipha amaziro emalini, sifuna ukulungisa ilizwe ukuze ilizwe lilunge kuqala singakaqali ukuprinta futhi ezinye izimali ngoba thina sibona kuyinto kungayiso esisizayo. Asiqalanga namuhla ukube siprinta izimali but umkhonoma awukahlaliseki. Umkhonoma uhlaliseki ngokuprinta imali.